April ni som sang ni som ni panga ni nga ni ania bazar thlir tu te chi bai ule US President Donald Trump an ram sang sang laka tarif alak tura pon ngong kal zela China chuan US in 104% tarif alak tur thua pon nuwa nimin khan US chanle nan America bungrua tarif za somriat palialak don thua puang vele ta hetila hian European Union point Trump tarif thar hi an changle thuai don ni in langa US President Trump hian ati fu don nge don lo ti hi soithiam har ta hle ani soitongin China hi US in kongsang sanga elpui lian berania sumdon nalama po elpui lian berni in chuti chungchuan China le US hi in sumdon ton nasata gram in mamoton ve an nia Traman tarif tharapon hi China in an changlet ve zela Trump hi China chanle na wanga thin rimin China laka hian tarif 104% lak don thua puang ta ti nimin lama kan soito kha China chuan nimin khan US nen hian din mun thasa ombik lova in biak an du thuan sai ni in Xinhua News chuan an tar langa China hian US chu an thil hral tamna ber ramani ti an hriat chian thu le chuti chungchuan Traman China thil siama tarif alak bel zel chuan anni poin an changlet ve zelang ti soin China hian US changlet ve tur hian akong an hriat thu le in rin tong na pon nei thu an soyani tuna hian China ram poisa wan chu hlutna tla niam zela China chuan Central Bank chu US dollar an lei ti tlem tur le wan tla niam zel tur veng turin hriat tirnan chhuat to ni in Reuters chuan an tar langani China in tarif za somriat palian ladon ti an pon hnu hian US Treasury Secretary Scott Bessent chuan tarif an tisanga enge thleng chuang atia atula ni chuan US Stock Exchange atangin China company te pai chua pon hre don lo ni in a soibok nimin ve khan China chuan World Trade Organization WTO hna Trama tarif chuan khovel pumsum don na chu din mun der thong taka da mek ni in an hrila tuna hian kan din mun hi hla om takin na pun lun chho mek zelani tarif wanga khovel sum don na din mun der thong in ang ram kan ni angin China chuan US malak na phosol tak hi omzene dawangai ti hi kan ngai danani China chuan sum don na manga in do hi kan du lo hul huala chuti chungchuan China ramta na thatura chuan dan noi invenzel kan tum tlatani ti in WTO hna lekha thona hian an ziak ni in Reuters chuan an tar langani hetila hian China chuan US President Trump an laka thin rimna berbu lei bomek ti hria in tranpui tu an zong ngala India ram chu an ron bethang hala India rama Chinese embassy thu puang tu Eugene chuan China le India in kara in sum don ton na hi in hriat thiam ton na le borok thatak noya kalpui ania US in tarif mangsuala ram sang sang tor na thlen zonga ma alak mek lai le khovel chimlam ram ten mason tura kan dikna chan vo chu sak kan ni mek lai hian khovel ram thang mek lian ber pahni te hi he har sat na ton tlang tur hian kan tran du na ngai ani ati heti mek lai hian China ram Ministry of National Defense tu puang tu Zhang Zhiugang chuan nimin khan press conference a Indian and ram ria in rem taka oman du thu a sei boka China ram hruai tu te hian India in an nor fe ni lo chuan border chungchang hi an soi masangai manglova tuna taka border chungchanga China in thuaron nei ta hian China ram hruai tu te hi an mang ang mek ti alan tir chiang hle ome journalist in China la India sipai te in kar boru kan zo na changin Zhiugang chuan he thu hi soya China la India chu ram upatak ve tun ma tanga in thenom le in po ton an ni a tun thlengin khovel chimlam ram poimo pani mason na kong zo me kan ni a ram pani thodun na hian kumina hian kumsom sari panga atling don ni ina soiboka keini ram pani te hi kan ram le kan mi puite mamo bul thut thlenga in thiam taka thok ho thin kan ni ti in China chuan sipai le ram ven himna lama India ne na in rem nan nei te manga tho howan in pe thu asayani kan hriat angin kumsang ni somni June thla khan Galwan Valley a India le China sipai ten in sam chiama khata tang khan ram rian in ngurna sa zwal hle a chuti chungchuan ram ria in rem naom theina na malak nero langsar vak lovina kalve zela depsang le demchoka an sipai da te chu border hlatlam an suan chuak ve to a ladak kho chakla mairo online rem hlei thei chong lova India chuan ram ria in rem na tlon tling an nei ma chuan China ne na kan inkar hi tun ma angina pa ngai thei tak tak don lo ti chu an din na ni thu an soi cham chi ani hetiang ani lai hian European Union point US tariff thar chan let nan hian
US atangan thil lak lua tarif za somni pangala kan tum ni in soyania US tana torna thlen na sa thei ang ber turan ngai bungruan thlang ni in politico chuan an tar langa EU hian agriculture le industry lamthil soya beans sa vaihlo thir steel le aluminium ate tarif za somni pangala kan tuma heng thil te hi US in European member rama an hral hnem berber ni in heng ho atang hian US in kumtin euro tluk le ding on somni pahnih vela la lut thin ni in soyani US hi khovela bekang thar chuang hnem ber dot tu le thon chuang hnem ber dot tu ni mekin an hral hnem na ber chu Europe le China ania China in tarif an ti san ve zela wanga US a bekang ching tu mi nuai nga chuang ten har sat nan to mek chu EU hian za somni panga tarif lak ve chuana bel cha le dona US a khon bekang industry hi dollar tluk le ding on za somni pali hu zetalian le poimo ania kumsang ni somni pathum po khan dollar tluk le ding on somni pasari manzet ramdangan thon chuak ni in Observatory of Economic Complexity OEC chuan an tar langa hemi kumhian China chuan dollar tluk le ding on som panga manzet alei saka European Union ramsang sang in dollar tluk le ding on ni man vel an lei ve boka bekang ringota po China le EU in tarif an ti sana tang hian US hian an tuar ve viau don ti alang chiang hle ome EU hian US atanga san lak lua te ar le ar tuite kara te sigreta te le thingmanga thil siama te tarif thar hian la don ti an puang chiang to a Arizona atanga ice cream an lak lu te South Carolina atanga inshuk puan an lak lu thin te Alabama state atanga electric blanket an lak thin te Florida atanga necktie le bow tie an lak lu te Wisconsin atanga washing machine an lak lu thina te po tarif thar hi nimin atang khan an lak don thu an puang boka heba ka hian thil dang item thlan bi ka po hun bi siamin kumin December ni khat thlenga tarif thar man tur ruam man na an siam fel to ani hetila hian nimin khani US President Trump chuan Truth Social a thu chua siamin company te chu US alut turin a soma tun hi US a sumdon bultan na hun thani ti soin US a inbun thar company te laka tarif la kan idon lo ti asoi Trump hian US a inbun du company te chu tarif an lak sak don lo baka olsam takin US a sumdon phalna pe kan nianga electric connection an mamo point pe ngalan niang ti asoi boka tun hi company te ta ni US alu na hun thani tarif la kan idon lova phalna le electric thlengin pe ngalan niang nga khotlai su tingal ro ti in Truth Social a hian a posani tunkha April ni ni kha taman ramsang sang laka tarif thara pon ni ani wangin khovel pumtan ria reng to turani mela khata tangkhan khovel sumdon na kalphung hi boi nuai zela engtin ngen injin felang ti hi inrin siak mai lo chu ti theyom ri lova tama hian America first ti te make America great again ti te chu a thupu yani wangin anrama company tamzokin na thokse US mi pui tamzokin na nei se ti chu campaign lai atanga aw hla ni wangin athiam dan in a policy ti pui thin nan ma ala me ka ni bermai Bangladesh ramshoi tu chief advisor Mohammed Yunus chuan mani loka China rama zinin China ramshoi tu ten hena chuan India mar chakram state pasari te chu tuipuya sumdon na tur nei velon ni thule heng state ten hai tuipui nei tu chu Bangladesh chiania China chuan hei hiram changa mangin Bangladesh tuipui kama sumdon na sang dina heng India state te hi sumdon na ta na mangtang kai turina shila Bangladesh ram ho tu pa ni mek Yunus a thu soi hian India tilom lo hle ani hemi nu hian Thailand ko pui Bangkok ka BIMSTEC summit a Yunus le Prime Minister Modi te India in Modi hian Bangladesh chu India la ka tongkam phim khur turina hriat tira Bangladesh an ham tlem jok te din mun chu India na ngai ven hle thu a hril boka India chuan Bangladesh mi pui thlan sarkar om nge ya be sei thu le rampan hi inkara om jenaya thil soi ho zel tha ti thu po a hrilani an soi dan chuan BIMSTEC summit nei pa in mu hi Bangladesh chief advisor Yunus rot ni in China ram atong kama che suala wanga India thin rim ti re tuma ma alak na ni in Bangladesh media te chuan an ta langa Modi sarkar hian Bangladesh hi na taka beizui lovin muang chang in ma lange yang ti chu rin dana ni a rin ange in India chuan nimina tangkhan Bangladesh chu a hrem tan ta a Bangladesh in ramdanga thilan thon chu na ta na India ram an man thin chu
India hian nimina tang khan tiam chin omlova khar thu apuang ta mia mai hemi chungchanga hian nimin khan Central Board of Indirect Taxes and Customs CBIC chuan thu chua siamin transshipment facility anti mai Bangladesh in Indian Land Customs Station mangtangkaya ramdangan bungruate cargo mangan thon chuana hmunchu kharani thu an puanga Henglan Customs Station atang hian Bangladesh bungrua te hi India ram long cholna le thlona trum hmuna te phur le in Bhutan Nepal le Myanmar rama te an thon chuak le thina hetianga India in transshipment facility a kharta ka wang hian har sat nan tok don ta ni India hian Bangladesh hi du sak takin zu le cigarette ti lawa chuan chia lamia lawin sum don na konga kum somni chuanga lo tan pui to a mase tu naya China biak dana India ram lai puile marchak in rina lai ram ring rek Siliguri corridor naya Lal Monir Hat Airbase ti changtlun nana China investment man tum niala na wangin India hian ma alata ni in nalang Nimin Khan External Affairs Minister S. Jaisankar chuan New Delhi Rising Bharat Summit 2025 a Bangladesh chungchang hi soi chuakin India ya Bangladesh du sak turam anom lo ati Jaisankar chuan rammi puite in po ton na thlengin Bangladesh ne na kan inkar hi tha a hetiang hiram danga aom ngai manglova chu kan hriat renga poimo hle chuti lai chuan Bangladesh rama namte nau jok te torna te an rammi puite thu soidu dan te hian kan benga ver khop maya ram angin keini aya Bangladesh du saktu hi anom lova hi kan thisena bet tatania chu wangin kan thian te hian kong dik an zoa thil dik an ti kan be se ni atia he athu soi hian mei sei tak anei thei ome India John France ne na tangin Rafale Marine Fighter jet somni paruk zeta leidon ta a athu phunga in rem na nei ani to a heng thlona somni paruk leinan hian India chuan cheng vaibel che singruk sang thuma seng don ni in NDTV chuan an tarlang Indian Navy te mantu Rafale in do thlona leitur hian kumsang ni somni pathum July thla khan Defense Ministry chuan France ram mandor tana tuna hian tongka in rem na nei to in tun thatop lam hian France Defense Minister Sebastian Lecornu chuan India ram ron zinin inrem na lekha mingan ziak don ni in puana ni a inrem nan zia tanga kumnga na heng in do thlona te hian India ram ron thlen man be se ni Rafale M hi tunlai khowela naval fighter jet changkang berzinga mi ani a India hian pilot pakhat khalchi thlona somni panhi le seat panhi omchi pali a leidona India in do thlona phurlong lian INS Vikrant in phurdon anti Indian Air Force te chuan tuna hian Rafale C-jet fighter pilot pakhat khalchi somthum paruk an nei mek bokani bazari lo thira wangin kan lo me